Nyo video saboh ditujukan kepada Tengku Wahid. Yang kepada Tengku Wahid yang sering mendakwah gaduh caci maki gop atih panggung. Barakah lun hantam pernah lun kun kekah hai Wahid. Hai Tengku Wahid bajung. Kan nonton videonyo hai binatang. Pakonkah kamu gogo kakak kun kelun anak bajung? Kutrikah ke hai anak bajung kelo? Kutrikah hai Wahid? Hai Wahid haram jedah. Hai anak bajung. Kan nonton videonyo hai anak bajung. Pukah kaurusan buat lun? Pu dikarenakan lun kuhun kugurekah? Kapegah bak gurek ke? Bak gurek ke kapegah menyepulai lun baik kuhun ke hai binatang. Pakonkah kayak kun kelun berang kapu anak bajung bak dakwahkah? Dakwahkah hana mengguna ke hai binatang palihkah kon bijah aceh ke hai Wahid? Nampak ma ke hai anak bajung ke lo? Kapa dumboh video ku nonton tabe-tabe kah kakun ke lun gasien lun palih lun ini lun itu kanyo. Lun gasien golang punah ku mudahah lagi kah hai binatang ke lo? Lun gasien golang punah ku mudahah ba urung di sino. Pakonkah Wahid anak bajung ke lo yang kak kajak kun ke lun? Pakon. Katlong jawab taboh video menyohan pulai ke hai anak bajung kat telepon lun kena nak tak berdepat tigo. Nak tak berdepat tigo menyokah hana puas hati lun kun kulit kula masuk awak kah? Tak berdepat tigo ke hai binatang. Kapa dumboh video kakak kun ke lun ku sabar ku tengah. Nyo hai ku sabale ke hai anak bajung harus ku lafazkan memang ke kah hai anak bajung. Ka sadari dro ke bacut, ka pakai otak ke bacut. Di saat kamu dakwah hai anak bajung baik gaduh ka pojok-pojok ke gop, baik gaduh ka heng ke gop. Baik gaduh ka hina gop hai binatang, jai that dakwah kah ka hina gop. Kon kelun mentong ka hina, jai that kurung aceh ka hina leka. Jai that kurung aceh ka sindir leka hai anak bajung. Hai Wahid anak bajung ke loh ia boh kafe. Kawo rumah ma ke lampu koma ke katanyong bak ma ke socet lampu lam rahima ke hawai. Kah kau nasri bijai aceh? Baik kak coba-coba ngon ke asli darah Aceh ku. Kau bak ma ke hai Wahid menyomantong ma ke mantong udip ke hai binatang hai anak bajung ke loh. Kau bak ma ke katanyong socet lam rahima ke hawai. Kemungkinan ada cnet le ia boh Belanda kadang lam rahima ke hawai. Maka hana katri kalau aku pegah menyo hana senang ngetik lampap ma ke belum ke telefon keno. Nak dapat tepat tiga nakah panjang ilmu. Baik kayak petengku ro ku. Baik kayak petengku ro ku. Lam mulut Nabi atuh panggung kata menak ke hai binatang hai. Lam panggung atuh panggung nginan ke hai anak bajung kata menak. Bak dakwah. Pu anak bajung kah? Kah aku depu ke hai anak bajung kurung daripada 5 juta leh juta. Han ketem jak mendakwah kah hai anak bajung kah awak perlu ayat Allah, awak perlu hadis kah? Gaduh kah fai hadis yubi terkah bujajai. Wote di terkah ho kasak lampu koma tu pu. Kon kabi hak kan yatim dan kon kabimbing fakir miskin. Kutongoh ke kah hai Wahid anak bajung gelah barakon ku tengah. Nyok aku maju ke kah ke hai anak bajung menyo hana puas hati ke kabalah video lun. Bit kah anak bajung ke kurang aja lampu koma ke kon wote dituh 5 ke kurang aja ke. Kakaya minta masalah dengan lun kah hai Wahid anak bajung gelah. Hana puas hati kena ku kun lelun ku gabu mudi. Gabu teming. Ku kun ku ulama Aceh, nyang kon ulama Aceh. Yang lun kun nyan namu pom. Kon bi dro tu Aceh, namu pom termasuk kah kon bi Aceh ke hai binatang gelah. Baik kak perhaya dro ke. Kak perhaya dro ke kah cara mendakwah kah kon aulia urung cik. Kon aulia Allah kah. Taban cik, manusia cik kah hana lebih daripada kamu cik. Taban cik kah saya duk cik. Kah awak pulau lebih bahaya kah dalam ketimbang kafe hai binatang gelah. Kah awak pulau agama Allah ke hai binatang gelah hana ketui yang toh yang hak. Rugo ke panjang ilmu hana ketui ulama masuk hai binatang. Gaduh kabila-bila ulama kampanye termasuk kah hai saya gelah. Awak ikut serta dalam kampanye cik ke hai binatang. Kah kabila ulama kampanye taban ke cik kaum munafik, kaum zalim. Benih bui, benih harum, darah syubhat. Nak puas hati ke? Menyoh nak puas hati lemboi lun kacok ke telefon. Nak tam debat tiga na panyangkah ilmu dalam boleh pukoma ke. Usabar ka padunggo ka usabar ka kun kelun bermacam-macam bak dakwah kah. Kon kelun mentong bahkan kesindiran ke bangsa Aceh lain-lain long. Nyang dakwah kah lam berut ma ke. Menyokon kajak harkat kayak minta peng dengan kak puluh ayat-ayat Allah dengan kak puluh agama Allah likah. Lam berut ma ke. Hana aku maju ku sengap ka padunggo video ka kahina lun likah binatang. Ka padunggo video ka kahina lun. Kau sadar betul, kau pakai otak ke hotel kamu dakwah. Guyup mendakwah, guyup pegah tentang sunnah Nabi. Guyup pegah tentang ajaran Islam. Kon guyup jak terapa ke gop, kon guyup jak caci maki ke gop. Menyepulai caci ke gop, caci lagi bulun caci makinya. Baik atas panggung, didengar lele anak mit. Didengar lele urung tuha, hai binatang gelap. Baik kak perhaya doa sokah ke hai bijah bajung gelap. Pandai awak kah Wahid? Pandai awak kah? Pu kupu sengap ke lagi tengku atas hairin pu. Baik kau coba-coba dengan lun yang. Ilun kau tidak, ilun na gurel lebih panjang ilmu gurel lun ketimbang gurel kah lebih panjang gurel lun ilmu. Nyopulai debat, yo jam debat yo. Oh na carong gurel kah. Yang kah puyo-puyonya. Baik kurang aja ke kayak kun kelun burang kapu golong pernah tikai ketai lun kuhun kekah. Yang kuhun lelun kula masuk ke pengkhianat. Golong pernah tikai ketai lun kuhun kekah. Pakonkah kamu peluh boh kalau nonton video kah binatang kesindir kah kun kelun. Kasindir ke gop bermacam-macam utak kah pakai. Baik hati-hati panggung, hati-hati kamu dakwah. Lam bulan maulud.
Kaik atau panggung kak mendawah kak sindir ke gop. Kak hun ke gop bermacam-macam hai binatang kak pakai utak ke baju. Menyepulai kak hun ke gop kaduk dalam WC dia kata menak kak sedapa alun beek ke hana bengeh ku. Tapi nyo tu panggung tu dakwah kayak tu menak hai binatang lebih kurang ajakah daripada kafe hai binatang. Benih palih bui kelo. Anu harum. Yang kekah yang titipan darah kuto ke dalam rahima ke hawai kadang hai wahid anak bajing kelo. Ku anak bajing kekah uranyo ke anak bajing laknat tilah kelo bijeh bui kak. Kapadunggo aku sabar aku. Ku sabar. Kalau pernah kayak ketai lu tu ku kekah. Tapi uranyo hai ku sabar ali. Hai ku sabar ali kelam boleh pukul ma ke. Kapreh sabuh masa kah lampap ma ke bah. Kapreh sabuh masa ke. Hang apa kak coba ngelut. Padumpluh do kena anak murid. Kayu pesiap do ke mentong. Anu baju haram jadah palih kelah ia boh baning kelah kah wahid. Nyo khusus kekah lon buat video kan nonton dia. Kan nonton ke lampap ma ke hai anak bajing baik gaduh kata menak tu dakwah. Baik gaduh kata menak tu panggung. Lam semuji tham yang murung lagi kah kata menak hai binatang hai. Alasan menyohana kata menak ada manggung hana urun nonton. Berarti kah hai binatang pajang giu. Pajang giu mudakwah giu terapa ke gop giu sindir ke gop. Cit long pegah dia. Nah, lon kalon mesti ji urang hina ulama menyohana tenang baik atu panggung. Baik atu dakwah hai binatang gelap. Nah, baik atu dakwah. Pegap bak kaki ringin mentong tenak gelun hana bengeh iku. Nyo tu panggung lampap ma kayak temenak kayak sindir ke gop kayak keun ke gop ka pojok keno ka pojok gedih hotel dakwah ka. Hana menguna dakwah ka. Kak pegau licu dinan ka pakekah giu pu. Dakwahnya giu pegau licu pu. Ha? Gue ya hing pu. Ha? Hana tengku jamun lagi modern ortodok lagi kah hai wahid baju gelap. Jaitat tengku rumeno. Ulte tu panggung gaduh sindiran ke gop, gaduh pojok ke gop, gaduh keun ke gop. Kon bercurhat tentang agama, tentang hukum. Gaduh pegah ma ke pegah ayah. Menyohana puah hati kelempap ma ke hai wahid baju kat telepon lun keno. Kat telepon lun menyepelai baik ku tenak gure kah. Dan kepegah bak gure tu baik lagi ikut kampanye menyepelai baik ku tenak. Baik lagi keserukan ajak masyarakat bangsa Aceh lun untuk yo pilih bui sebut lo. Nak tengok. Ha? Aram jadahkah wahid palih kelah lampap ma ke. Hana puah hati ke lampap ma ke hana puah hati ke hai anak bajing. Tak jawab video lun. Mihal lemboi HP kah katipek digo kena bak lun yang telefon kah man. Nak katui soke aku. Kah kon bijih Aceh ke baik kapap ma ke. Inang do Aceh. Ban kajut kamu dakwah ke kalafaskan bahasa Aceh ke kah pu asli bi Aceh. Ha? Kon bi Aceh kah ke lampap ma ke lah. Jaitat kon bi Aceh yang tengku yang mendakwah yang sindir tu gop. Jaitat kon bi ado tu yang. Bi darah syubhat tu. Hana kasadari do kenyamban ka dipahancur agama Allah di nang do Aceh lampap ma ke. Hana kasadari hana ka pakai utak gaduh ka puluh ayat-ayat Allah dum gaduh ka puluh hadis-hadis Nabi dum lewakah. Untuk kayak harkat minta peng tinang tok dakwah. Leh juta kurung yang menyokah hai wahid bajung kelohan kete mujak mendakwah. Masa Nabi hana lagi nyang. Ajaran Islam ni Nabi harta do gekribun. Pakau nak wakah haji no ka harkat dengan agama Allah binatang, dengan hadis Nabi, dengan ayat-ayat Allah dum. Hah? Pakau nak wakah lagi nyambut ke ka. Haram jadah palih keloh PKI laknat tilah keloh bijeh bui kah wahid. Nyokenyo yang pelelon sampo bakah hai binatang keloh. Haram jadah bijeh bui keloh. Anak puah hati ke lulun pegah ke telepon lun. Kalau kebak berangkat sona lembui HP lun ke telepon lun keno. Tak pegah habar tigo. Oh na cerong kah pegah video live bijak cik. Kunuk kalon oh na label kah tigo. Baik kah pakai kah hebat hat aulia urung kah binatang ke lah. Kon aulia urung kah binatang dia tu binatang kah binatang haram jadah laknat tilah ke lah. Anu bajing 7 boh keturunan kah hai wahid. Usabar ka padumboh kah ka kun kelun hai anu bajing. Ka ti atas din lawetnya napa nah hilang kelun. Hah? Nah. Nyokah ka kemita sentimen dengan lun ke hai anu bajing ke lah. Baik kemita sentimen lun urung law. Bah pih lon ni sino ikan dah nak kak coba ngelon ni sino. Ilon na gure aku ci. Gure lon lebih maling daripada kah. Gure lon lebih maling daripada gure kah lem. Yang gure seno donyo ya. Gure kampanye hana mupat laju. Hana mupat tinggal laju, hana mu hokiah sama gure awak kah yang gure lun. Kon tekabo aku berapa? Kak pu Aceh do kelahir sakai dia Aceh lempat ma ke nek Jawa. Wahid bajung keloh anu bajung palih keloh ia boh saya. Kayu tenak do ke bak ke ka keun ke ke kabun macam-macam ku sabar ku tengah. Nyo hana le masa aku sabar aku bena aku sama ke nama ka kun ke. Ayu dah. Tupo na gadoh menyo ka pegalun pancuri haram jadah anak bajing ia boh bui. Tupo na gadoh. Puko makah menyo na gadoh luncu hai tuha palih lun bayu ronyo. Menyo lun ka pegah pancuri hai anak bajing dan budak ketupu likah hai anak bajing haram jadah tuha laknat tilah bijih PKI ia boh Belanda. Urung si lon 20 ton yang kau ikut segolom lon jak merantau urung si lon meninggal dalam masjid hai binatang haram jadah laknat tilah PKI anak bajing ia boh bui. Dengar video lon. Baik ka pegah bab pukoi ma ke. Alenyan urung si inong lon hai anak bajing 6 ton yang kau ikut meninggal malam Jumaat hai anak bajing. Jadi baik ka pegah pukoi ma ke wate ka pegah haba baik ka karang-karang haba hai anak bajing. Nyo kuyu petepat kah dan kuyu selidiki pat kah gampung ke hai anak bajing. Kemungkinan kah urung lawung
Tapi akan terturi gatkah hai anak bajing. Menyuka perah ke pancuri hai anak bajing ia boh buit. Saya tuha. Lu ke perah apa pukoi ma ke hana kap tanggung jawab. Nyo kap terus lihat video lon sona yang download kan. Ki loncok lihat videonya. Olian pelumah yu pelumah ba saya FPI penyang je yang boneng ego yang haram jadah nasi bungkus. Pasukan wiro sablung. Kajak minta kesalahan lon pukoi ma ke menyona gadoh ke cemecu hai anak bajing menyona terlibat ke pancuri hai anak bajing. Ule-ule makah ku bayu leke. Nah ke dengar nyoba videonya baik dusta ke anak bajing untuk kajak minta kajak kritik kesalahan lon. Hana pu kajak minta kesalahan lon. Memang dalam setiap keluarga yang bangsat yang bejat. Mu masa Nabi mentong pihna sih. Tapi baik kap saban. Ada saboh luang tu tatbit, ada saboh darah pih anak bajing. Menyau pikiran hana saban tetap hana saban. Menyau watak hana saban tetap hana saban anak bajing. Jadi hayat saya tuha palih yang kakak pegah haba yang ke kara urung si ilon raya panjang urung anak bajing. Baik kakak pegah mama ke ilon ku temai cum wajah urung si ku di saat urung si ilon meninggal. Baik kakak pegah pukoi ma ke anak bajing. Urung si ku lam lemung. Wate gerah anak bajing lam lemung ti agamnya hai. Urung si agam ku wate di saat meninggal urung si agam ku. Jadi anak bajing tuhanyo lun ingatkan bakah anak bajing baik dusta sat wate kakak pegah haba. Hana pu kajak minta kesalahan lun menyolonyo kon pancuri anak bajing. Baik dusta ke hai anak bajing haram jadah Tuhan laknat billah. Yang kamu sapat yang memperti athaya wiro sablung. Perti mukiblat kedih Jawakarta. Sok-sok mujahidin pukoi ma ke. Bu mujahidin pukoi ma ke. Perti athaya paju proposal ti. Perti athaya nasi bungkus awakah. Hana kasadari dro ke haram jadah. Lebih pancuri dia tuh pancuri pada yang tahu apa Tuhan yang mungkin yang pancuri jo athaya hewan mungkinnya. Kagak pegah pukoi ma ke keluarga ke. Nampak ma ke anak bajing palih kilau. Yang kau bertanggung jawab, hai Tuhan saya Tuhan haram jadah, kau bertanggung jawab. Yang video khusus kekah. Baik mengkap pama ke mengkap te buat te kepegah bahan baju palih kilo. Ule-ule makah, ule-ule yahkah ke hai gam panjang hai athe Tuhan loh, belum? Athe Tuhan ho ke athe Tuhan yang pegah kelun ya. Ule-ule yah, ule-ule nek ke menyumentong udip ke hadakkah ule-ule kah ku bayu menyunak ke Tuhan nak baju. Baik kau pegah pukoi ma ke. Wate ke pegawah, kami dah anu bajung kesalahan lunyo. Anu bajung haram jadah gat dusta ke pegawah pukoi ma ke. Jai tad dusta ke pegawah anu bajung ia boh saya palih. Nyo kenyo yang pelelun pegah siram tuah mah gasalun pegah memang yang kenyataan anu bajung tuah yang dia tebar fitnah. Kenyataan yang anu bajung yang panjang yang saya bokir ya, saya FPI ya. Sok mujahid setan padahal mujahid iblis dan pukoi ma ke. Anu bajung saya petimang bung. Saya mekat minta peng bak YouTube. Kau pegah ke anu bajung ke yang kongkon. Saya panjang pali. Kamu kiblat kedih Jawakarta perti ku belum mekat ayat Allah awakah binatang pali. Perti mekat hadis Rasulullah awakah. Anu bajung pali kilo. Cukup pali-pali baju awakah. Hana ketemu hana jalan untuk kami minta kesalahan abusiknya makanya leh. Nyok yang pelelun tu sampai sedram tuah jadi nyok.